Unomama wakwami la endlini hayi engangi-ekthela nje into engingazazi nje sithi ade nginaye nje embhedeni ungibizeke elinye igama engingalazi mase ngiyambuza lo muntu uvuka ubhejazana uvuka ulaka manje angazi kwenzakalani. Ubani yena lo muntu? Hawu ngiyamazi inceke nje esonta nayo nje eZayoni. Ukubiza ngegama lenceko. Ungibize igama lenceke esontweni wangi-introduce bekade kuyena obethandaza so insuku ilandelana mangithandazelwa ubeke yangibeka isandla yabo bese ethi ukhipha amadimoni yangishaye kwagcina kanti uyangihlela ngalokho kanti ngiyakuthandazela nje wena usubonisa nje ngahluleka ukuyiphiniselela njengomuntu because ngithatha ngokuthi yabo so ngabona ukuthi mangibeka isandla kuzothiwa yima bafu ubese yakuthandazela ukubeka isandla ngibeka isandla ukuthandazela kanjani lento yabo lento yokufika eZayoni batshena ukuthi namadimoni bakubeka izandla bakushaya ngezithembu uhlalise phansi so amandla ukuphinisela vele kunawo amadimoni wakushaya ngezandla noma ngenduku bangishaya waqala wangishaya ngezandla bese wangishaya ngenduku okulandelayo ngagcina sengivuvukala ila ngagcina khona sengithatha isinqumo sokuthi ngcono ngihambe ngiyotshela umfazi wakhe ukuthi kuba uyena ongithoba buka kumanje uyajula yonke into avela yenzeke lena sembhedeni uvele enze nje ajuluka uyangixhaphaza yaze ngijwayela wena uthini le into ekhulumayo uthi abathini abantu la manje uthi abathini abantu umshado wawu2 vele ngoba u2 ngoba ngiyachama yini leta ayikhulumayo yini leta ayikhulumayo mina ngingachaya manje masukusha abantu besifazane awuzami yakhuluma sami lasekodini wena le muntu wenzani wena lapha nosine etoilet wena ucabanga hayibo inja zwanini phela umzalwane lalela ke wena usazothamba uzokhala ngaphansi kwentshelwe nenzani bakho nosine uyobone lokho sasithi siyaqasha nje mahunja. Okay sisakafuna ukungitshela benzani nosine laba bavele nje ngibingelele mbukelo weVuman Film lo ukhuluma uVuman walile kwamhlabela inganaso madoda le phansi emanguzi kuthiwa kakhulu ngibuye egcini kodwa ke asikho lapho silala sikhona uyaphila my brother ngiyaphila futhi njani ngiyaphila ngiyaphila na uyaphila sisi yebo ngiyaphila futhi yebo ngabe ukutshelile ubaba namhlanje uthi yini endethela hayi akazasho lutho uthe nje asizeni lana angazi ukuthi yini inkinga mfowethu ungawuyisho uzisho igama mfowethu uyichaza ukuthi yini ekubeka la yini enza ukuthi uzuvuma ukuthi sibe nawe la namhlanje uzosiphalela bese ngibhalela ivuma igama lami usibonele owabuthilisi ngokuhlala ngihlala khona la ePhathomela isizathu ukuthi ngibhalela ivuma unomama wakwami la endlini hayi engangi-ekthela nje into engingazazi nje sithi ade nginaye nje embhedeni ungibizeke elinye igama engingalazi mase ngiyambuza lo muntu uvuka ubhejazana uvuka ulaka manje angazi kwenzakalani manje ngiyabona ukuthi khona engikusolayo la manje ngicela ivuma ukuthi ngisize ngikwazi ukuthi ngithole usuku malo ngidla ithende ngabe sisi wena uyakwazi mhlawumbe mfethu ngakuchaza ukuthi ubani wakho mhlawumbe usisi wakho noma ubani umbukeli mhlawumbe usedidekile naye hayi uzamethu unkosikazi wami yeah umuntu obambisana naye sengibambisane naye isikhathi eside mhlawumbe sina 5 years sithandana sashada uyena wayibiza igama lomfana uyena wabiza igama lomfana sisabhizi senze izinto zabantu abadala hawo ngikuthiwa sengibiza ngegama lomunye umuntu uyazi umuntu obiza ngegama lomunye shuthi akekho kula khona wena nawe enjoy leyo nto shuthi ngabona uzayi mhlawumbe khona ongidla ithende ngiyasola kahle kahle ngendlela kwenzeka ngayo manje sisi uhambiza ngegama likabani yabo nje kokuqala lokho akhuluma ngakho angikwazi mina angazi ukuthi igama likabani lelashoyo angazi nalokho akusho ukuthi sesibambisene isikhathi eside yebo sesibambisene kodwa angazi ke ngoba kubonakala akuveli kumanje nje angazi ngeke uzusho nje ukuthi mina nginomuntu angazi ukuthi ukhuluma ngani angazi ngempela mhlawumbe usazochaza yini ngabe sikhona mhlawumbe izinto okhalaza ngazo kuwena muthi akuvela ukuthi nibambisene angithi uyena onibizele ngoba nekhalazo akachaze ukuthi unibizeleni lana Kodwa ngabe mhlambe ubani uyamazi lo muntu igama lakhe akubize ngalo hawu ngiyamazi inceke nje esonta nayo nje eZayoni ukubiza ngegama lenceko ungibize igama lenceke lento engangididi ukuthi kwenzakala kanjani embhedeni hayi noma ikuphi embhedeni sibhizi okay mhlambe nibhizi sibhizi uzongibiza ngeligama lenceke mhlambe sisi ungakuchaze kabanzi nelanga liyangishisa ungakuchaze kabanzi ukuthi uyenza kanjani lento ngabe kwenza le mhlambe iphutha noma
ngoba ngichazile naseqaleni angimazi ukhuluma ngani kodwa vele nasesontweni nayo le nto zakhe lokho emane ethi uvuka umoya mhlawumbe kusaqhubeka khona ukuthi mhlawumbe kunezinto ayiboniswayo-ke thina esingayibona esingazazi angiyazi lento ayishoyo mina angiyazi yena nje uphethwe zinkinga zakhe shuthi usekhathele mina ngoba vele nje akasangazi nje ukuthi ngumuntu wesifazane ngoba ngisho ekhanda kumanje ngumadlombudlombo hey umfazi lo khuluma ngayo uyanakekelwa bhuti uyanakekelwa umfazi ayibo uyanakekelwa akunakekeli mina le girlfriend yakhe sekunika yona every month 3000 uthatha uwenze njani kanti uwenze njani new 3000 every month new 3000 new 3000 lalela ke yabo 3000 ubuyini mina ngiyakha mina ekhaya mina yezwa funa kucace la ngiphuma khona ngiyakha mina ekhaya wakha ngemali hayibo uyazi nje mase ngisebenzi funa nginakekele nami nginakekele ikhaya nihlala lapha eMayville eKhathomena sihlala khona oh hey madoda eMayville manje angizwa bafu awuyangichaphaza lo muntu ngimnika imali uthi ayilungiseni uhambe uyolungisa kuwe ekhaya ngabona kunjani ngihlala le emakontishini ngikashile mina ekhaya vuswa ekhaya nivusela kubo ngale mali ukuthi ngiyamsiza ngayo ukuthi akwazi ukuyiphilisa naye kahle uyangichaphaza lo muntu uyangichaphaza hlezi nginika imali every month 3000 wathi wenzani lo 3000 hlezi nginika wona qala lapho ke inkinga ulokhu ungimele nje ngo-3000 uzuze ungilandele bonke abantu ungilandele amakhamera ngenxa ya 3000 lalela-ke yima yabo uthando-ke lo ngitshela ngayo uthando mina uyangikhipha angikhiphe sihambe singabeleke ngemali yakhe hayibo iyakhe ekhaya ngakha ngayo ekhaya-ke ngitshele mina hayi-ke ngizoyibonela-ke hayi ingani wathi yima wo wazonginakekela ngithi hayi kodwa-ke ngiyakubona hlula into yaziyo nje lezi iy'tashi zakho hlala uthi angitasha amajoyini owashela yena inceku itashi wamnika ijoint washela yena kade uyayiwashela inceku itashi hayi cha phela abazalwane bonke funa abazalwane bonke funa bebekline sonke wena wedwa funa utashwe naye funa aqonde hayi-ke ukhari wakho-ke ngoba ngiyakubona ukuthi hayi baba enkathi uyalekha awunyusa amasokisi ngoba hayi uthande baba hayi ubaba uthande baba ngiyakutshela mfana ima bafu uthi uyalekha bafu angazi ukuthi ngilekhapha akachazeli ukuthi ngilekhapha mina ngilekhapha ngoba ngihlezi nginayo 24/7 nginayo ngenza ngayo yonke indlela khona ijoyini oke wayibona nizotasha engayibona izotasha yasezayoni ngisho ukuthi iyona yale nceku le ngakeintroduce esontweni shuthi yena senika yena uthi awashi lapha introduce esontweni ngathi inceku lena ngamle introduce esontweni ngathi inceku uzobhizi umfazi wami la akwazi uyenza into wrong baba ngikaze ngiyenze ngendlela kwami ngiyazi ukuthi ngenza konke kahle ngenza konke kahle akaze ngibone into wrong mina ngiyaqhaqwa yena bese manje sisu 3000 uthi mncane mncane futhi nje ngempela nje mncane ku-3000 mina uthando yima njengoba uthi wena uyenza into wrong uyakhumbula sihambile segudini wena le mntu wenzani wena laphaya nosine etoilet wena ucabanga hayibo inja zwanini phela umzalwane lalela-ke wena usazothamba uzokhala ngaphansi kwentshebe nenzani bakho uyokubone lokho sasithi siyacasha nje mahunja okay sisakafuna ukungitshela benzani nosine laba bavele nje izevatho leziya lezi ey'tashwa yimi lo wayitshini buka umuntu izembatho zatholala idinqika lapha laba etoilet nosine bebhizi veku lo njengoba manje uzongitshela ngothando o-3000 usazokhala phansi kwentshebe konke engayiqondi kahle yazi bafu so nje uyazikhandla kahle wena uthi nomuntu wakho akunomuntu wami engithandayo yonke indlela njengoba ngisho nje ukuthi ngimnika nje every month 3000 bese funa sembhedeni siyaya naye eyangiqhamba sithi ayikho into engenza wrong uthatha isitashi sakhe sami imali engithenge imali yami atashela abanye abantu le ngangimindushe esontweni ngisizoba inceke ikwata fees mfethu bengicela ungilandele mfethu akalandwe lo akazochaza nendawo bafehlisa umoya baba hayi funa azochaza athi usedla umfazi wami ngiyokumletha nje esontweni sebona umfazi wami yena abona intombi yakhe ngakhipha inkomo la 11 woko inkomo ngangivuma kanjani bafu wena usukhupha kangaka ukhipha 11 wenkomo ngihlala bengisebenza nje la Transnet bafu emtateni ngisebenza nje kahle imali ithi kuba right yona ihle nje akufani bhekile akeze la lo yazochaza
Uyaphila mfethu? ngiphila but Ku-right. yeah bebe. Wamoyizela uhlezi uhappy. Ya. Bafo yonke lento kade uyenza bafona uyenza ngothando ngenhliziyo emhlophe. Kahle kabi ngenhliziyo emhlophe ngamthanda lo muntu umfazi wami mfethu. Ngimthanda kakhulu. Eh. Kodwa manje lento ayenza angithanda, angiphathi kahle. Uyaphila mfethu? Ngiyaphila but ngiyaphila. Ngiyaphila. Ngabe ubani igama? Mthando. Yona leyo nje leyo, yona leyo. Umazi kanjani bafo? Ubafo wangintroduce esontweni bengifika endaweni la eMleville eKhazakhstan. Wona ubona umfazi wami ngoba sibona intombi. So ngijwayela kabi. Fika ke esontweni wangintroduce bekade kuyena obethandaza. So insuku ilandelana mangithandazelwa ubeke yangibeka isandla yabo bese ukhipha amadimoni yangishaye. Wagcina kanti uyangihlela ngalokho ngathi ngakuthandazela nje wona usubonisa nje ngahluleka ukuyiphindiselela njengomuntu because ngithatha ngokuthi yabo so ngabona ukuthi mangibeka isandla kuzothiwa yima bafo ubese yakuthandazela ukubeka isandla ngibeka isandla ukuthandazela kanjani lento yabo lento yokufikeza yoni bathena ukuthi namadimoni bakubeka izandla bakushaya ngezithembu hlalise phansi so amandla ukuphindisela vele kunawo amadimoni wakushaya ngezandla noma ngenduku wangishaya waqala wangishaya ngezandla bese wangishaya ngenduku okulandelayo ngagcina sengivuvukala ila ngagcina khona sengithatha isinqumo sokuthi ngcono ngihambe ngiyotshela umfazi wakhe ukuthi kuba uyena ongithobayo lamanxeba wabeka yena so ingakho ngagcina sengiyakuyena manje uyamthanda lo bhuti Yabona ke kotha hayi ngeke ngikwazi ukufinyelela lapho ngoba ayima mfethu mhlawumbe ngibeka nje sendike nalala naye kangaki mhlawumbe ukuthi sekukaningi siphindelela ngazi ngibali phambi kwami uyawusho isibindi unesibindi bafuthi bakudlelile unesibindi phambi kwami ukutshela lona simba kumele ungangishayi kumele ungazithandazela nje ukhipha amadimoni ngathi wakhiphani bona right nje right ngenxa yami wona usungidlela umfazi mina bengazi ngiyona ngathi makusini mina benginjani manje mhlawumbe ngabe wamtshela yini ukuthi awuthandi ukulimazela angibanga namandla okumtshela angathi kuthiwa bakhipha amadimoni babezongikhuluma esontweni kuthiwa mina angazi kanjani umkhokheli umthandazo uyangithandazela mina ngithi uyangilimaza nani kangifuna umfazi wakhe angithobeke lawo manxeba wabeka yena manje yini ehlukile kulabantu bobabili unesibindi yabo nje into ehlukile yabo nje uthando mfethu ave phansi and unice and uromantic yabo nje lo into ayaziyo umfazi wami oyinkomo u3000 phelile nanya shwi nezeva futhi lo maye bathandazela sontweni imadoda lokho ehlisa izandla zehlele ngapha ngasenqeni ngithule ngibuka yeso njengoba gcina nosinenga la so nje uthanda uromantic and futhi phansi usho phambi kwami leyo nto ngathi inkombe ngaka uright mayisesontweni lo phambi kwabantu ashumayele endlini isipokwe lesi nginitshela manje sisi yazi lento ingiphatha kabi endlini muthi isipoko wenzani endlini umuntu lo ngiyakutshela ngisho nje ingane ziyamsaba ngoba nje mayingena nje ulaka ukhahlela ngisho ikati lo mayifika nje into ayaziyo wazi ukukhuluma ukuthi nje umfazi wami ngoba lo mfazi wami yena kukhona into ayaziyo le mtshele Thando ngeke umshangi ngeke ngibhangane kwawuthu hlule kumthamisa manje ngiyaka lo ngithula ke ngafuna ukukhuluma lokho ngibenza ukwehlisa isithunzi kodwa bona ke manje ke fike kwanqengetshe ke akubone lo uthi uyibhubese endlini iqiniso lelo angazi nginake mina uthi ngiyibhubesi ngoba ngithi ngenza yonke into kahle bafa angaze ngitshene ukuthi ibhubesi bengakhulumi ngane yena mase ngibhubesi akakhulumi ngane angitshene esiceleni ukuyazamkhuluma naye hayibo utshane bulele mvuswa umlilo lo wangitshela mhlaya lapha kusine ngogudi izeva thenga itashe kanzima mina eyilahla phansi yakusine ngangengikwazi ngangingeke ngikwazi ukumtshela mina lonto leyo yezwa ngoba nakaze angitshele mhla eya lapha ya etoilet nosine angithi uthembekile phela esontweni uthembekile lapha endlini afike kumina abe yisipokwe abe into ongayazi ngitshela akanasikhathi lo baba lo akanasikhathi lo nakho sengibekezele yini akuncoma ishoyo mhlambe emanendawonye ayikho into angangibizi ngayo amagama amnandi madoda hawe ma ayinasi isipokwe nasi ayisuka manje yini ngoba kulobolile ucanga mhlawumbe umzisa ubuhlungu hayi ke ubuhlungu buyafana
yabo nje nami ngangizwa lento ekhathe busy noSine lapha ya ngesikhathi Thatha maye busy eqhamuka athi hey mfazi kunje naye ngisondinga ukuthi ahlale nami phansi sibonisane njengomfazi phela nendoda hayi vele aqhamuke nje sekhahlela yonke into mfazi ngakulobona uba ungakwazi lokho ukuthi awubona ukuthi 3000 awubona ukuthi ababukeli bazosikhohlakele intombazane hayi ke nabo ke Ukhohlakele lo. hayi naye ukhohlakele nawe ukhohlakele nami ngikhohlakele Nawe. nabo futhi ababukeli banezindaba zabo nabo ukutshela manje bafa uyayisola ngayo yonke lento uyazoqhubeka uthandane naye noma mhlambe ufuna enye indlela Ayikho nje into ekuthazoyenza la ngiyolanda inkomo zami kubo. Ayikho enye into. Awukwazi usungokubhanqa nengane yini enye obukuyibona estrange eyenza kuningi kakhulu bafule amajoint la azowashwa endlini wami insipho yami yonke into zami mina nje akasanginiki nje mina ukudla kwasekitchen akasanginiki ukudla iqathe noboya nje akusalitholi uthini umuntu uyalifuna njengamanje vele ukhathele vele ngabusazi yini ikhathazela ucabanga ukuthi ukhohlakele uzwile ke lokho ngimphini ulokho ubhizi uthi yingane umbona udla idanono lo muntu hey awukahle wena awukahle unangayazi uyakhaphaza nini ngikhaphaza nini imali yami yonke ngika wena hayi ngeke ngikwazi ukusho lokho okay yini enye ufuna ukumtshela yona namhlanje ayenzayo ongayithanda hayi uthe uyolanda inkomo zakhe akahambe angane mzoyithola yini hayi kodwa ngoba abafethu abadlali shem abadlali sonke lesikhathi kuwashela yingane uzoyithatha plaza inkomo lezo uyilanda yini hayi ke hamba ke monu Uzolanda. wena sisi ngabe khona la usebenza khona mhlambe noma uhambise noboya phela kwenza oh mina ungeza uhousewife lo nguhousewife nje ngiyawasha ngiyapheka ngenza le yanto ngiyakorobha noma kunjalo appreciate abuyela phansi ophoka nje aphoka into engayazi awucabanga ukuthi mekhathele mhlambe usuyekhathaza ukuthi uphume emsebenzini yena usakhathaza mhlawumbe usine mhlawumbe bakhona abanye phela emsebenzini abagcina obaphi ngabe mhlambe sisibeqala kuphela ngosine noma bekuke kwenzeka phambilini noma ngingazi ke nalabathi maye bathandazela ehlisa izandla ababambeleza lakwenza nini lokho ngabe yonke lento le mhlambe ngabe umthetho wasezayona ukuthi ubabambe akukho umthetho othi mhlambe abathandaza awukho nje othi nje bamba izinqa butuza ayandazela songibathandazela bafo wena ngabe mhlambe wakufaka enkonzweni wayezayona mhlambe ngabe wayusuvela usuyithaka leyo nje sazoqabana nje naye loyo ubona umfazi wami ubona intombi phela ibhathi lami leli vele kwasho ukuthi kuzofika la esengibeka khona isandla ngabona ukuthi kushuthi khona into engayenza mhlawumbe engingayazi usekhiphela lokho ngokuthi angifake esontweni kwakona ukuthi ujabulisa ukhipha u3000 nokulobola akuyona imali leyo mbuzo ukuthi imali ngoba ngayisebenza nje imali ngoba ngayisebenza ujabulisa u3000 uyena okondlani wena uyithatha phi imali mfowethu mina bafo angiyaphanda mina ngiyiphanda ngiyiphanda ubuka nje uyeke umuntu osebenza kahle uya kuyiphanda ngabe yini enye ayikho enye mhlambe eyenza ukuthi uzofike kulento oyenzile ukuthi ulale nomngane wakhe esontweni phakathi ezayo singabona bangani kwayena nje Nkosi yami ngaphandle kwanani lokho kuba ibhubesi lakhe kwayena nje Nkosi yami uhlale ekhathalele nje ubaba komsebenzi sebenza nje makaqala nje wathuthu ngingakafiki ngisho kuvuthwa ondaba usejula kumanzi abhakuza angazi noma unoshukela noma zalani kuthi nya kube into nje phela kanjalo bafo nangu mama uthi uyajuluka bafo ujuluka njengoba sijulukana njengamanje wena ujuluka ungakenzi lutho bafo ngeke ngazi ngoba nami ngisuke ngithi ngishaye kahle nje bafo mase singajuluka angitsheni ngani sikhulume silungise la why usungamtsheli sisi hayi noSine kufuna bemtshele noma koSine uyaqinisa kumina ufike sekhathele hayi noSine kufuna bemtshele phela ngabe bafona lokho ukwenza noSine kwakukulingeka yini ngalesikhathi nisephasikeni hayi bafuka ukulingeka nje ubazi ukuthi amadoda wonke ayalingeka nje nami ngathi ngiyajoja uba ngithi ngiyafihla angazi ukuthi izofika kumama ukuthi uyafeba vuma ukuthi uyafeba yini nje bese enye abeka ayenze noma ongayithandi kuyena yini ngoba usuwalingeka yini eyadala ukuthi ulingeke ube nteke ngoba nanga umfazi wakho ukhona ungangenza lokho bafu ngathi mengithi ngifuna aphenduke phela na athathe the floor ake uyanginqabela mangicela ngala akafuni mangifuna ikhethini uyanqaba ngabona ukuthi ombali nozama bayanginika angcono ngincenge kubona nakhona ngoba ngithi ngiyatshontsha hayi ngoba ngenza nje futhi akayedwa uyeza akayedwa ombali
Hayi ke kungcono ke manje ugijimeleni pho landa bonke labantu kanti bakhona ozama noba mina ngazi usineke kuphela why buka kumanje uyajula Yonke- lento avela yenzeke lena nasembhedeni uvele enze nje ajuluke Uyangixhaphaza yazi ngijwayela wena uthini le into ekhulumayo uthi abathini abantu la manje ufuna uthi abathini ukumshapa abantu Ngishalo wa2 vele noba u2 ngoba uyangixhaphaza yini leta ayikhulumayo yini leta ayikhulumayo mina nginakushaya manje masukusha abantu besifazane awuzami zama ungamshayi bafo ungamshayi wena zama akumele ngabe akumele abuyalo nje wena umfazi wami umfazi wakho kodwa uyahluleka empedeni awukwazi ukuthi uzoshaya umuntu wesifazane wazi wena lo uyajabula Yonke into enikhulumayo leyo. ikhekhe lakho umbuzo uthi yena iyajabula yini angithi yena uqale yonke lento angithi uqale yonke lento imnandi awucabanga ukuthi ayikho into engicabangayo limnandi angicabanga ukuthi zodwa wayengishayelani uyahluleka uthanazela njalo etoilet mina nje ngikhohliwe ke waqala yena lo ngabona ngiyakhohlakalwa lapha ngiyakhohlakalwa inkomo zami Wena ngabe nesikhathi njalo nje njalo mina ubani wabiza omunye enkonzweni phakathi kwenu nobabili ngabe nithandana ubani wasonta kuqala wayeqala uyisikhohlakali lesi isikhohlakali lesi uyabona njengoba ebhize ejuluke evuka indlobane uyakhombisa ke manje ukuthi vele uyibhokolo lo akayena le endini uyakushaya benza manje ubhokolo lobo ima bafo endini benza uyakushaya manje mina hayi uyangibamba ngedlozana athi ngithi athi makwenze njani manje susincane sweganga akaqali lazojoba lapha ngabe wakutshela bafu ukakutshela ukuthi khona uyamshaya uyangitshela fika sengizomthoba ima bafu ima amandla ngathi maningi ngeke angithi lutho manje uzokwenza njani nihlala ndawonye nizokwenza njani hayi angazi angithi uthoyela nje inkomo akahambe ke mina ngizosala ngiyaphuma nami vele hamba ayisekho vele kahle ithini into eniyathandana noma nitshontshelana noma kwenzeka iphutha hayi sesingenza noma yini ke manje ke angithi yena usegijimela wenza kanje sesingenza noma yini hluleka uyakhokha irent uromantic yazibhadi lethu ukhuluma nje ubehluleka vele ima wafu manje lento miyenzeka mfethu wena kuza kanjani ukuthi kahle kube nesibindi umuntu awukunembeza wabakhona ukuthi wayengishayelani wayengishayelani njalo mayevukela ukuthi uzongikhipha amadimoni indaba wabona yedwa lawo madimoni wabona yedwa namadimoni ingakho ngathatha umfazi wakhe ngahamba ngayo brown ngiyajwayela mfana wami yazi wajwayela khuluma nje nami awajwayela nesolution mfethu for wena ethini solution wena mfethu ambozama ukulanda inkomo zakho ah straight ngiyilanda futhi ngempela ngikhathele mina ngidlale mase ngicela mina nginikwa kodwa khona abatholayo phela ma ukuthi uyafathuza vele ngeke uzuthola anginandaba bakhona abazongenelisa hayi abangene kulona bangene yebo bazoyisola ngoba hayi ave juluka shem juluka nje sathi wena juluka yazi ngijwayela ukuhlangana nabantu kanje uke waza mhlawumbe kumthengela imbiza ke akazi hayi mina ngisebenza indaba zembiza angisebenzi yena usafuna ukuboosta embiza yayivukela yeke indlwabu lizovuka wena ujwayela awushayidlavu wena mfana yeke indlwabu lento engiphatha kwabi kanye mina manje sesiyonke lento wena unembeza ke bungakuphathi ukuthi umuntu okhokhile still uyameza nje ubhlungu buyafana since naye eyifebela nami nje angiqhubeke ngoba ni ayikhalima idliwa yezinye baba 50 bafo akasikho isidingo sothulwa mfethu yabona cha uthi angiyanisa into abayikhulumayo bese khuluma naleso lapha manje sengiminislim akathi 11 cows la yekela indlwabu wena lizovuka utshela bawo yakho futhi ngakubamba ushayindlwabu esombisa anele yekela indlwabu inquma wena yekela indlwabu inquma wena inquma nje lapho inquma wena wawusayisebe lezo toilet eshayindlwabu ngesombisa uhlala sindela bona lapho ima bafo kanti lento lezi zinto zenza etoilet mfethu wena netoilet ningabangani angazi kuba ngibona abangani sokuyochama mina etoilet angiyazi le doda ngakubamba kodwa ushayindlwabu hayi le doda sokhuluma wayephethe ifone ebuka izithombe za anele enqunu ngijwayela wena ngijwayela wena
hamba ukhuluma yonke into ongayazi la, hamba ukhuluma Sengazile la. ngayibona. Manje imisele ngani mfethu Ngisazomudla umfazi wakhe. Ngisazomudla umfazi wakhe. Ngiyaba man. Hawu, Ngisazomudla umfazi wakhe. ukhuluma nje nami wena. Ngisazomudla nangu. Ujwayele mfana wami, ujwayele ukukhombisa abantu. akunankinga Ukukhombisa abantu. angeniyeke into yenu ngeniyeke sisi Hayi ngeke. Mangisa enjoy mina ngeke ngize ngiyeke. ha Sangayenza nangamavideo. Yabona nje. Sangayenza namavideo. Bona sengikhuluma la, sele zomnyaka. Ngiyaka. Ngeke ngihlanyisa lapha. Ngeke enze lutho. Ngeke ngihlanyisa. Ngeke ngeke. Ngifundela bona lama security. Ngiyaka. manje ima Hawu. mina ngibona ukuthi okay nina amanoise into yenu awuboni sisuluza into ekhona ngento engekho Iphe khona iyo le ngekho. Ngijwayele. Tshele. Ngijwayele wena. Ukufundisa abantu. Ukufundisa abantu ngobazi. Uyakondla lo muntu. Ubezwa ngendaba. Uyakondla lo muntu. Ubezwa ngendaba. Uyamondla lo muntu lo. Ujatshuliswa kumsendela 3000 ngenyanga. Imali inkulu kabi. Ngenyanga. Forex. Uyakondla lo muntu. bafo kulungile sisi ningahamba nihambe ne siyabonga Thank you. Uhamba luba. Ngijwayele wemfazi. Ngijwayele ngoba usindela abantu umama. ima mfethu yonke manje lento mfethu wena mfethu vele umyeke lwa muntu lwana Ayifithi ngiyamthanda mfazi wami kodwa manje makunje angiyilanda inkomo zami angichaphaza le nje. Uyangichaphaza nalo boyboy wakhe omncane. Mina ngathi ngisiza umuntu esontweni ngamthandazela yena ukuthi ubambele igqubu ukuthi ngimshaye. Manje ubonisa abela phesela ngomfazi. Awuzobona. Awuzobona. Akuphelile manje. vele umyeke mfethu lo muntu uyotulanda inkomo zakho Hayi ngizoyilanda futhi ayikho enye into kumele achithwe lamanzi kokho ibalekile. Kodwa nje nizombamba la mfana ujwayela kabi. Umfazi wami kanje nje uzongitshela yonke le nto awushola. Akangazi. uzoba right mfethu yabona Angizozama mfethu usoncenga. Noma kunzima. angizuyayisebenzela mfethu uqhubeka uyisebenzisa uzomthola omunye umuntu Hayi kona injalo ibhuti hayi. but ubheke ukuthi uthole ubani Ngempela sengizofunda manje noma phela umuntu akabhalwa. Uthi umuntu muhle emekude akasondele la ubona khona. Bengayitsheni namfazi wami sengenza lento ayenzile. Njengoba ngamkhetha esontweni nje. South Africa kunzima sanithanda kakhulu la nikhona ngiyabona mfowethu okubalekile ukuthi uyikhethe wena yazo Hayi ngiyabonga phela. uyikhethe Kodwa ngoba ngiyibonga nini ivuma bese ngithola into ebengiyifuna. lesuyazi ukuthi wamshaya ngestembu naye wakushaya ngestembu Ngoba manje sakhe sibhlungu kakhulu ngoba mina ngingimthandazela ngikipha amadimoni. Mina mase ngishaya le stembu sakhe sinzima kakhulu. bafowethu